Боец тренируется под руководством Тунгизбаева Мансура. Бойцу 36 лет. Вес бойца 77 килограммов ровно. Рост бойца 1,170 сантиметров. У бойца 2 профессиональных боя. Из них ни одного поражения. Боец является мастером спорта по боксу. Является победителем турнира WF Selection 21. Является победителем турнира WF Pro 33. Встречайте! Из Узбекистана! Фуркан Юлдашев! И его оппонент в красном углу. Боец представляет Кыргызстан. Бойцовский клуб Аль-Муннар. Боец тренируется под руководством Илинджанова Тынчтыга. Бойцу 26 лет. Вес бойца 77 килограммов ровно. Рост бойца 1,85 сантиметров. У бойца 7 профессиональных, из них 5 побед, 2 поражения, 0 ничьих. Боец является кандидатом мастера спорта по кикбоксингу. Боец является победителем турнира по боевому самбо. Чемпион Кыргызской республики по ММА 2014 год. Встречайте! Айчику! Чумабек! Бойцы на середину. Готов! Файт! Пойти работаем активнее. Sütetsinler, çatı bırak girer, başka yok. 잡초로 들어갔는데 이렇게 하고 Zaten geri tat buradan mı? Работаем активнее. Ondan tuttu geldi. Bunu aldan 길게는 다 같이 내려서 Tutsaysın oğlum. Ne var? 좀 비치게 들어가야 거 Ne kol? Ne? Kan kol. Ya kan kol ne toplu? Tutsaysın. aldın soğuğayken boşa nokta durmaz. Aa jakşı Cuma. Cuma jakşı. Korkma tek aldı kol babalar. Ne var oğlum? Resim süreçti. Vay krasat. Tuttu geldi. Boşa bir defter oldu. Tekbende insan oldu. Ne oldu? Başka tek var. Geldi oğlum. Jakşı jakşı. Активнее, активнее работаем. Sonun Cuma işte. Cuma işte. Aynen çekti aynen. Boşamı çeker Cuma. Bana dur. Aldın mı? Hakkı var. Son bir karar. Cuma bir şey kaydı. Süreçte harmanız ne buradan? Geleceğim. Ne kaydan geldi? Gel. Doğru. Öyle de diyor. Oşa var. Oşa sonuna kalmasam çok. Bu bakışlar. Boşver be, hadi de o çarşı. Kilit yatkanda formunu taşlasana. Bu et ama. Yakşı Cuma. Активнее работаем, бойцы, активнее. Bir dakika benim işim mi oldu? İşte böyle döndü. Ver oldu. Ya oldu bile deseniz ya motor çıkmadı. Ya oldu bu beni soldu. Bak o ne çıkarttım.
여기 됐다. 엄마 여기 됐다. 여기 됐다. 여기 됐다. Активнее работай, братья, активнее. Активнее бойцы работаем. 맞추지 마. 여기다 쏴. 맞추 마. 맞춰주지 마. 맞추지 마. 맞추었다. Şanslıca gire dur. Gire taraftan. Ama Gire taraftan. Активнее бойцы, активнее работаем. işte sonra 맞추었다 싶어. 우와! 저 엉망에 애가 또 잡고 나오죠. 발전 그만 빌어. Şerre ismi böyle. 정말 이치게 들어가지 마. 잽대 도상 제대로 너무 이분 잽. 잽을 막으면 Yüzüne çıkarsın. geçen kantar sen diyor. Ondan kalmadık. Kollarını kalmak bu. Bol zaprak. Kaç böyle? Demo alacaktı. 야, özür dilerim. bakın ne kadar. Özümü doğradı böyle. 진짜 가는 것도 없어. 야, 이제 나쁘게 하는데. Hay! Активнее работаем, бойцы, активнее. Neler işte şu anda çüstet var. Boşuna böyle işte yürütsen işte. Bildin de takip kalsın. Ara işte. Для вручения награды приглашается президент Федерации